Pripremite maramice i duboko udahnite, jer vijesti koje stižu iz Istambula slomit će srca miliona fanova širom Balkana. Da li je moguće da se jedna od najambicioznijih drama ove sezone, spektakularni Sijah Kalp, ili kako ga mi zovemo Crno srce, gasi pred našim očima? Glasine su postale stvarnost, a Show TV je povukao potez koji niko nije očekivao. Sudbina Džihana, Melek, Nuha i Sevila je zapečaćena. Ostanite do samog kraja ovog videa jer otkrivamo tačan datum finala i mračnu tajnu zašto je produkcija odlučila da naprasno završi ovu priču. Dobrodošli nazad na kanal gdje istina o turskim serijama izlazi na vidjelo prije nego igdje drugo. Danas pričamo o projektu koji je obećavao da će srušiti rekorde gledanosti, projektu koji nas je odveo u magičnu Kapadokiju i upoznao sa osvetom ostavljene djece. Serija Crno srce, sa svojom zvijezdanom glumačkom postavom koju predvode Ece Uslu i Burak Sergen, nažalost broji svoje posljednje dane. Iako je priča o blizancima koji traže pravdu protiv svoje okrutne majke Sumru počela silovito, turski rejtinzi su nemilosrdni. Danas analiziramo svaki detalj ovog pada, šta to znači za glumce poput Hafsanur Sanđaktutan i Arasa Aydina, i kako će se scenaristi izvući iz ovog haosa do januara. Sjetimo se samog početka. Kada je najavljeno da će Teams IB produkcija, ista ona koja nam je donijela legendarne hitove, snimati seriju u mističnoj Kapadokiji, očekivanja su bila ogromna. Priča je imala sve elemente klasične turske tragedije, majku Sumru, koju maestralno igra Ece Uslu, koja je napustila svoju djecu radi bogatstva i moći u porodici Šanšalan. Tu su bili blizanci Nuh i Melek, koji su tumačili briljantni Aras Aydin i prelijepa Hafsanur Sanđaktutan. Njihov dolazak na vrata konaka Šanšalanovih bio je trenutak koji je obećavao epsku osvetu. Prvih nekoliko epizoda donijelo je svježinu, a hemija između likova, posebno između Džihana, kojeg igra Burak Toskoparan, i Sevilaj, koju tumači Lejla Tanlar, zapalila je društvene mreže. Gledatelji su bili hipnotisani vizualima Kapadokije i intrigama koje je plela Sumru kako bi sakrila svoju mračnu prošlost od muža Sameta. Međutim, negdje oko 7. epizode, stvari su počele da se raspadaju. Scenarij je postao repetitivan, likovi su se vrtili u krug, a ona početna oštrica osvete je otupila. Umjesto da gledamo kako Nuh i Melek uništavaju imperiju koja im je ukrala majku, dobili smo beskrajne scene plakanja i nerazjašnjenih romansi koji nikako da se realizuju. Publika u Turskoj nema strpljenja za sporu radnju, a to se ubrzo odrazilo na najvažniju stvar u industriji, rejtinge. Moramo biti realni i pogledati istini u oči, termin emitiranja je bio samoubilački. Četvrtak navečer u Turskoj je bojno polje na kojem preživljavaju samo najjači. Crno srce se moralo boriti protiv Titana. S jedne strane imali smo Inđi Taneleri, seriju koja je apsolutni fenomen sezone i koja je oduzela svu zreliju publiku. S druge strane, tu je bila akciona drama Huducu Sevda, koja je zadržala mušku publiku i ljubitelje akcije. Naša serija je ostala negdje između, pokušavajući da zadovolji i ljubitelje romanse i ljubitelje osvete, ali na kraju nije uspjela zadržati ni jedne ni druge. Rejtinzi su polako padali ispod kritične granice od 4% u total kategoriji, a u A B kategoriji situacija je bila još alarmantnija. Show TV je poznat kao kanal koji nema milosti. Za razliku od nekih drugih kanala koji daju šansu serijama da se popravi, Show TV reže troškove čim profit padne. Iako su fanovi na društvenim mrežama, posebno oni iz inostranstva, pokretali kampanje podrške za parove Džihana i Sevilaj, te Nuha i Melek, turski oglašivači gledaju samo brojke na televizorima u turskim domaćinstvima. A te brojke su vrištale v otkazivanje. Scenaristi su pokušali uvesti nove likove, pojačati intrige, pa čak i ubrzati ljubavne priče, ali šteta je već bila učinjena. Publika je već prebacila kanal. Najveća tragedija ovog prijevremenog kraja leži u neiskorištenom potencijalu likova. Burak Toskoparan je kao Džihan bio savršen spoj arogancije i ranjivosti. Njegova ljubavna priča sa Sevilaj, koju igra prelijepa Lejla Tanlar, bila je srce ove serije. Fanovi su izvali Džih Sev i očekivali su da će njihova zabranjena ljubav srušiti zidove mržnje između porodica. Sada, sa vijestima o finalu u januaru, postavlja se pitanje hoće li dobiti sretan kraj. Ili će scenaristi, u nedostatku vremena, odlučiti da sve završe tragično. Također, šta je sa Nuhom i Melek? Aras Aydin je dao sve od sebe da prikaže Nuhovu borbu, ali scenarij mu nije dao dovoljno prostora da zasija kao pravi osvetnik.
Hafsanur Sanđaktutan je, kao i uvijek, bila briljantna, ali ni njene suze nisu mogle spasiti loše napisan dijalog u posljednjim epizodama. Tu je i velika Ece Uslu. Sumru je trebala biti lik kojeg volimo da mrzimo, ali je na kraju postala samo iritantna prepreka bez prave dubine. Glumci su, prema izvorima sa seta, razočarani. Uložili su mjesece rada u teškim uslovima u Kapadokiji, daleko od svojih domova u Istanbulu, vjerujući u dugoročni uspjeh. Vijest da se snimanje završava oko Nove godine sigurno je pogodila atmosferu na setu. Zamislite kako je snimati emotivne scene ljubavi i nade, dok znate da vam je ostalo samo još par sedmica da ispričate priču. Ali čekajte, ovdje dolazi pravi preokret koji niko ne spominje javno. Postoje šuškanja iz hodnika Show TV, a da finale možda neće biti klasičan kraj. Zbog velikog interesa inostrane publike, postoji mala, ali realna šansa da se serija ne završi potpunim krajem priče, već otvorenim krajem koji bi ostavio vrata odškrinuta za potencijalni nastavak na digitalnoj platformi ili čak drugu sezonu ako se prodaja u inostranstvu pokaže rekordnom. Ipak, ne polažite previše nade u ovo. Realniji i mračniji scenario je da će finale biti krvavo. Turski scenaristi, kada su stjerani u ćošak otkazivanjem, često biraju smrt glavnih likova kako bi ostavili umjetnički dojam. Da li je moguće da Džihan ili Nuh neće preživjeti januar? Bilo kako bilo, januar donosi kraj putovanja u Kapadokiju za ekipu serije Crno srce. Planirano je da serija završi sa emitovanjem oko 17. ili 18. epizode, što nam daje još svega nekoliko sedmica da uživamo u onome što je ostalo od ove drame. Za fanove Džihana, Sevilaj, Nuha i Melek, ovo je gorka pilula. Serija koja je imala potencijal da traje godinama, gasi se zbog surovih pravila turskog rating sistema. Pratit ćemo svaku novost do samog kraja i izvještavati vas o svakom detalju finalne epizode. Šta vi mislite? Da li je Crno srce zaslužilo drugu šansu ili je priča postala previše dosadna? Kako želite da završi priča između Džihana i Sevilaje? Pišite mi u komentarima reč finale ako želite poseban video sa predviđanjima za posljednju epizodu. Ne zaboravite lajkati video i pretplatiti se na kanal za najbrže vijesti sa Bosfora. Vidimo se.